لهفنکرنا آلیین سیاسی لهرما کردستان و رکنخستنا نافمالا کردی به گوتنا آلیین برپرس و کسانین پسپور بونا اگر کو قیران لهرم دروز ببن به تایبت قیران دارایی تکچونا پیوندین حکومتا بغداو هرم جی قیران کیرتر لیکرن پارلمانتارک جی دیویجیتن شر دیگل بغدا بمن نایت کرن جبر کو آریشه کا کسو کیو نیا یاسایی و دستوری و سیاسیه آبوریناسک جی دیویجیتن قیران دارایی لبغدا نینه جبر کو مفاجه بنکا ناوندی ورگرتیه اوه نه منای تکرن وکن دام پارلمان اوه بریارا ایکی یطلبت شخصیت ایکی دا الوی هرمه و في تنهاري كيف مسؤوليات خرابيتن دا ام اوي بكين ام محتاجي بينغافاكا دلسوزانينا شاكا شخصيه نكشاكا نياسايا ونا دستوريه ونا سياسيه كشاكا شخصيه ام محتاجين هند اشخاص هندك بينغاف دلسوزانا بافيجن ديتنا من ديكش حل بيتن بنكوناوندي ام بيجين ودني ناريت مت نافدابانا ويت ممزون چتكتن ويت پاره در تخيت نادرخيتن بصراحه ما هاشنا بنكوناوندي نه چت کتن و بنکاناوندی جی هاش مینه کو چت کتن او چت پشک کامازنش قیرانه جار سر بکد البغدا کشاموچانی نه چنکی بنکاناوندی هایی الهرما کردستان ما کشاموچه هایی چنکی ما بنک اگنینه کو ناو بنکاناوندی و ما احتیاطی فروشیتیان پارینی در بخیتیان ویکاری بکتن او مفاش سیاست بنکاناوندی ولد گیرن ام الهرما کردستان ما چه مفاجئ نوال گرتی ماموسا که زانینگه جی دویجیتن تاکره کش بوی چارەسەریya tevî qeyranan cudabûne ji Iraqê û rêkxistina nav mala Kurdî. Piştî noto êkê nêzîka 35 deverê dinyayê berf serbexwe vekê bûne dewletê serbexwî jî ha. يعني او الزمينه جي بالكي جل جوان دفر حتى افريكا جي نبن جبوي وما مبادئ الدوله بني بس هرم كردستان او ما تجينا جو مبادئ الدوله بني بدو قال لك رخنات جريت كسنور هرم كردستان قال حكمه العراق ديور كرينيه نابويا ايك جو مبادئ هر جرينج سنور هرم كردستان كو بيش ماجش كنترول بكاتن لو ما ببوچون من تاج درجه حكومه هرچن بيتن بروجكي جرتي هابيتن بلا لا سياسه هرم كردستان جبوي راگهاندن و دولت سربخوی هرم كردستان لگوری وان داتاین بانکان ناوندی عراق ده سال 2014 ده خودیا 87 میلیارد دلار یدک بویو ده قیران ده مفاجئ ورگرتیا کونیزی 5 میلیارد دلاران ده و قیران ده بکار آنینه لیارما کردستان یا به بهر بو جه پاره و بانکه نونرین هرمی جی لبغدای دبیشن تکچونا پیوندیان دگل بغدای ام گهاندینه وی بارودوخی عبدالصمد ریکانی NRT دهوک